At di manan ti gayam yo, Jen, almoyte ang mga kakamakasman ng biyanang, amang kabgablaaw kada kayo itinaragsak nga aldaw, kan oras iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jen Almoyte Drama. Manipod ka ni Kabsat Celia saan napod no anagan tintay drama. Ngamsakbay ti drama, hello mampay kade Edna Lopez Barco, Barco family kan Ella Barco. Warli Tumbara di Tatarlac, Susan Ronquillo, Ivy Gutierrez ito Mingan Pangasinan, kan Nati Agustin dita Singapore. Kastiman ti kuna ni Kabsat Celia, dirma ng biyanang, agpada kami na senior citizen iti asawa kat panagpasada ti pagsapulan nila kay ko. Naluknang ti panagpuspuso ti asawak tauray awan makukwartana no adda umutang, wano dumawat iti kwarta kankwana, ikan na adagos. Nga uray awanan mabati, ayos laeng kankwana. Nga isomat ti kanayon apagungungtak. Rugyak man nga ruod, ti agsalaysay. Anya tinsangpet mo ama si Dadu, Meng. Daytoy, friskaw at tilapia, kakamkamil kanaw. Nay, nagdadakkel mo dagita at tilapyan. Naimas nga ituno kan iprito adagita. Wala, makamukan nun ya't pamayam amang ilutaw. Dua adadakkel a piraso na ita. Sagkay sata. Nagdakkel lang ngay, kabailan tanga-tanga ibusan. Ay, kaluban tanto, ano di ta maibaws? Ay, ipaksiw ko lang ang ti Dadu malakay. Ala, makamuka bakay. Malangarod, madamdaman ton nga ilutaw, taag di gusakpay man tanay. Agatling, etak ka nagdaldalos ijay likod ti balay. Naimbag nga orasyo, Uncle Doming. Nay, kanyak sang-sangitam ngay may dito balay, Brenda. Uncle, umayak ang pakpakasi kada kayo. Pautangan dak ko may ti kwartayo. Tani, awan si daan mi itamalang. Ha? Nay talaang, ti pagsang-sangitam, ti kaawan ti sidaan yaw. Kasano, agwalamot nga mindagiti anak ko no awan maidasar si daan da, Uncle. Iso pautangan dak man. Uray limagasot, wano sa nga ribo lang no iso. Sa apay na i-market kung tayo napasadaak. Awan kwarta kaon ka anakan. Agam no kayat mau, adda tilapia di tangain sangpet kao. Ala mo, di may sabukal. Sagay sa tayaw. Uray ta dadakal. Ah, andaya, Uncle. Alaman nga rod. Agyaman ako, Nay. Nay, ayan ngayon tay may sabukol at tilapia lakay, intaray sa amot tipusan. Di mon sa pulen, taintad ko ka ni Brenda aka anakak. Anya? Agdigdigos ka ngamin itay, so adi mo nakita. Masyanak, tagsang-sangit nagpakpakaasay. Umut-utang iti igatang na iti si Daenda, ngam awan kwartak. Iso nga intad ka, unjay may sa tilapia. Anya ka matun? Apay nga intab mo ngay. Imbis nga da pamigatan ta, ta ipaksiw ko kumadya maysa. Madi, tagim imot bakit. Sana nasaya at tikasta. No adda-agdawat, ikam. Ta adun to pa'y agrasya, ti dumtengken ka, no naparabor ka. Kanayon lakastan. Tunggal adda dumawat kan ka, iktad mo maadagosan. Agruam nagitatatao. Di da nga mi nagtrabaho, tap na maadaan da iti kwarta. Babasit nga ron, may't nagitanak na. Di ka lamaas yan. Narigat mo ti panagbiag da piman. Day ta nga rod kahit, amo da narigat ti panagbiag, ngam anak da pay lang amin nga anak. Ala, agluto kakit din. Di ka nang sumanaaw silya. Maday, ti agim imaut ko nakmanay. Ita, anyat pamigatan ta nga road ka na ibusan tay may sa tilapia di rabe ay. Di ka kadi madanagan, na napanak nagugot itinatang di taparaangan. Retoy, luto maun, ugot ti kamotay. Na, apay ngay inugutam, kapag bagbagasak dagi jay akamuti. Ay na, agbagas dan tulat na kadi. May mayat matlaang no kanayo na maugutan tapno pumuskol. Umadopay ti ugot da. Ay, naglaing kanto ngamin ngagpadawat.
Agim babak nang kan sa ngamin. Ah, Ilugar mo kumama ati pa nagpadawa mo. Saan nga iti amin nagundaway ka mangtad ka. Panunutom kumama nga mo na tibagim no da si daam mo awan. ay na, mangrugi ka manin, bakit? Baybayam ka di day chayan. Nagimas to pa ito'y ugot ti kamu ti asidaan. Ala, igisam daytan, wano ilambong mau. Ta isaw-saw tay ti bugoong nga dasili ken kamatis na. Apaw, nagimasan. Lumapasakpay, Marisilya. Nay, papanam, marinelay. Inak man nagbirok iti umay aglaba ijay balay. Tanay masadutak nga aglaba. Naglakaak nga minon ang mabannog. Ay siya kun amare. Ha, kabaulampay ay amaray. Kawan napigsaak pa'y mo. Sa bagay, nakutong ka ngamin. Siyak ngamin ka nalukmugak. Iso ang nalakaak ang mabannog. Alaman nga rod maray tanay. Naurnungan timurang mi kinila ka iko. Kahit umayak ka di itan. Ay katwan no awan aramida maray. Ala, mangan ka iti adaw, Marisilya, tapno lumukmag ka. Ken ambok anabannog ka naglaba, iso amangan ka iti husto. Si daan ta amin day ta indasar mo, marinelay. Wuna, di uray ibusem amin no kabailam. Ay, nagimas mo dagitan. Agduduma aputahay. Adda adobo a karne. Tinola. Bulalo kan igadaw. Ay na, day tala tiragsak min nga agasawa, Mare. Tinaimas amakmakan. Enjoyin mi ti agbyag Babaan iti panangan mi iti agkakaimas asidaan. Ay na, naimbag kayo pa'y tagkakaima sa kanayon ti sidsidaan nyo, Mare. Kat gumatang kamot ngamin iti naimas asidaan Adamot trabaho nila kay mo. Kasano makagatang kami itinaima sa sidaan kaawa maururnong mi. Takasano, no adda mapasadaan nila kay ipautang na no adda umutang. Wano saan ipadawat na. Ay madi no kadagituyen a panawon, narigat ti agpadpadawat ken agpapautang, tasika ti maawanan. Kitaan da kami, saan mi nga ugali ti agpadawat, ultimo agpautang, di mi kayat nga agasawa. Takaadwan na ti saan nga agbayad. Pagrigregatan tayo mo't ti kwarta. Saan tayo mo't apidpidutan? Ay, wen nga rod Kasta ti kanayon nga ibagak kan nila kay ko nga awam mo latat dengdenggen na. Agi padawa lat tanukwa. Naimbag pa'y ka da marinele kan nila kay natanagimas si sidsidaan da. Ngam da tao, puro root. Anyaman ti pagmurmuryo tamon aya bakit? Nakita nga rod ti karga di rep da marinelay. Napunoy ti karne. Kan agduduma taraon. Adda salad, spaghetti, adda pa'y soup drink. Saan da ngamin nga agraraman? Agraraman manen nga. Saan da nga agraraman na kundi padawat iti pada da tao Imbis nga ipadawat da, idulin da. Tapno da gatang da itinaima sa kananda. Mala, di kan agmuryot bakit? Addain sangpet ko alitson manok. Agsidatamot iti karni ta amok umakan iti natang. Ay, kasta ko maamin alam. Madimot lang, ti kanayo na karni amasid sida. Ala, inkaagaon tamang malimtan bakit? Naggatangam dito nga Naimas ba na ito alitson? Ginatang ko ije ilay. Anda barbarong aglaklako iti litson ijay. Nay, kada tao. Ala, ituloy mo ti mangan tay naklukatan ti ridaw, bakit? Nay, anya tala ka Robert, chinilas kan medyas tataduming. Gumatang kayon. Sa payado pailat medyas kan chinilas bay. Alan tata, oray dwala medyas kan dua chinilas. Sagay sa kayo kanina na silya. Tapno aday gatang ko iti kanan mi kadagiti anak ko. Di kam ngamin nakalaklakaw. May sa tinaglakawan may.
Di kampay ngamin nangal daw, tata. Anya, maluman, di kay pay nangal daw. Kat ne, pang maluman. Saan tayo nga ro, tata? Kitaan nyo mato'y kadwak nga anak ko, anay. Imun unag da kita matmatadan, ta mabisbisin da. Apay jay inadangay. Apay adi na bantayan da kita anak siyaw. Ay na, ita kami lang makaraman iti kastoy, tata. Nala, ikami ti sidain da kita anak mao, tunay. Madlawa na bisinan da iti kastaunay. Adu pa, iti inapoy ditaw. Muon, tata. Agyaman kami. Nay, timagder kayo mo na. Nalpas kayo na nangan. Nabsuga kaon. Nakamisot samot ni Nana Silya, tata. Ay, gagangay na. Kasjay na talaga. No nabsugain, nakamisuotain. Ha? Aya. Jakpay la nagudgud wa tinangan ngam awanan ti masida. Impay busmon. Kunak man no ko naman nabsug ka. Ha? Kung kunaklaang mata, tamasurunak. Imbes nga enjoyan ta kumamutag siday tinaimas. Saan? Nagayab ka mamutin iti kay nagaw. Kasi na nga ron, mate. Amok ti sitwasyon ti panagbiag dagi dya pamilya. Masakay dagi ti dadakkel da. Kat iso ti may sa paggasgastusan da. Jak amokang ka. Basta masurunak. Kasuron ko tar aramidem. Saan ka mo't abak nang? Ngam ape akong ditulong kaya. Dinto pa'y tumulong dagiti babak nang akalugaran ta. Si kantulaki din na marigrega laang. Apay, masapol abak nang kaya sa katumulong. No adalakit may tulong mo, alay tumulong ka. Balinswag ti pa nagpampanuno mo malalakayan. Agpasikat ka launay ngamen. Ni, Auntie Celia, anya dagita imulmulay oh. Natangman tanay. No jak agmula awan si daan min nga gasawa. Tadi ka ngamin makagatangan iti naima sa si daan min. Nasaya at man ta mapanunot yu ti agmula iti nateng auntie. Wana, tanaimbag lang nga da maigisama sida. Takasanaw, utangan nyo ngamin na ang kalyaw ka moyo maasan kami abak nang. Ha? No jak agmula awanan. Agdildil kami idasin. Nak-nak! Nak-nak! Gumatangak man! Anya day jay nana Nelly? Soft drinks man, tay dakkel, dua tiga tange. Ni, andan sa bisita yung anana. Awan, ngam na ibusin ti abas tumi ijay ref me. Ala, di kay sa magdandanuman. Pan nakadanom yun samot ng ti soft drinks. Ay nairwam kami. Agkakapsot kami no awan kasta nga inumun me. Naruwam ti bagimin. May maya mula no agdanom kayo nana. Wen, umin-inom kami maalat ta iti danom. Saan amaawan day ta? Ngemas at ado ti kasta nga ipapaunag me. Tadi ka makapanganan no awan kasta. Aniya? Inakman gumatang iti karnit baka. Kapag sidagman ni bakit iti bulalaw. Tapno saan nga murmuryaw. Ay, dumay! Kaanakan! Ay, nagpalengke ka magayam! Nay, anti saling. Na kayong matgayam. Apay nagapuan yaw. Ay, napanak iti balay dagarda kasinsyem mo. Tinak ko madumawat iti kwarta na paggatang ko iti agas ko nga mawa mamaitad na. Inggatang na kanon iti agas dang agasawa tagsakida. Ha? Anya? Akit, agawit kayaw. Wala na, tawan mo paggatang ko iti agasan. Sa payawan tumarakin ton rabe. Ado nga minta gagasakat. Ni malainsan mo agar dati mabalin ko nga sitkan nga may nawam magayam kwarta na. Anya nga agas ti katangan nyo ay antay. Dahito man na dahito ti resita ti agas ko. Kita mo na. Ala, umay kayo nga rod, tay gatangan ti agas yaw. Siyak ti mang bayan. Ha!
Agpaisaw, dumang! Ay na! Agyaman na garon no kasta. Nagsingpat ka talaga ka nakan. Nala, umay kayo nantay. Tapno awanan ti pagproblimaan niya o. Anya tinsangpat mama si Dadumeng. Basit adilata ti sardinas. Sagpawan tan iti parya. Oreta adumot ti mulam a parya di talikod ti balay. Anya? Apay, tay napasadaam ngay. Di mo ko nangawan pasaheros itakaado ti tao itangal daw. Kwa, nasyanak ni ikit ko asaling. Tawan paggatang na iti agas na. Isunging gatang akit agas na. Ay, day taman ti kunkunakon kay. Ha? Nagpakalaing ka man akong ditulong iji ikit maun. Bakit? Awan sa bali amang tulong kanyan ti saling. No saan asyak akaanakan na. Ta masakit ket nga ro jay anak na akasinsin ka. Kan ingatanga kiti may sa piraso abang aus asidaan na ta kaasimart. Ingatangam ti sabalay ngam data awan ginatang mau. Kat na taman na sardinas. Masidamot na ita. Jak amukang ka. Talaga kay di kag pampanunot. Di mo panunutan ti bagim. Siguro adon ti urnong yun niya marinelay. Saan pa nagpalastog, Mare? Ngamun. Saan kami ngamin ama nagpautang? Imbes nga ipautang may, igatang milangan itinaimas asidaan may. Kanidulin mi iti bangko. Imbag kayo, pay. Kun naghagat ngamin nila kay Mau. Adaw ti pagsapulan na. Nadiskarte nga asawa. Aywan daytang arod tinangayatakkan ko na, Mare. Nadiskarte talaga. Iso anak urnong kami. Kan tila paggasgastusan mi ita, kat dagiti agkakaimas akan kanon may. Wang nga raod. Puro litson ti sidsidaan ngaw. Saan la alitsyon Bulalo, adobo, tinuno, sisig, ganda dumapay. Ay, naimbag kayo, pay. Kanayon amalanitan ti bito kayaw. Angamda kami nga ha? Pasig aro o ti kargat may. Makauma. Ay, no da kami, agguruod ti tiyan may nunatang ti sidaan may, Maray. Agsakit, karnila ang ti kayat ti tiyan may. Nay, masino nga tatin taray di ambulansya iti ospital? Di asawa ka nun ni Nana Nelly, Robert. Ha? Apay ka naw? Naan ano? Naatake ka numan. Anya? Ay saus. Naglukmagmat ngamin unay di asawa na. Huwag nga rod Kasano ka pasig at taba ti sidsidaan da. Sada pa'y lagid danan iti soft drinks. Papanan na ngay no di dag high blood. Tagapwam. Itay pala nga urayan ka. Mangantan, nakatuno akong iti tarong ken parya asidaan ta. Ala, di ba na ospital ni Pare Carpio ang asawa ni Marinilay? Ita, si Maruno ni Marinilay. Intaray damutin ni ospital. Naghatakin sa kanumo laang. Anya? Naiapayan ngay. Nagsaruno damutin ang na ospital. Ay, kaasi damot Kumusta kan, Marinelay? Kastoy agkakapsot latta, Maray. Apay anyat na pasamakan ka. Nag-atake ngam saan ka no agrabe. Iso na laang taado tinaduktalan da sakit ko, Maray. Anya? Nilakay ko ti grabe ti pan nakatake na. Tabedriden nun, saanan ang makabangon. Kenkas kanyak, adumot la ti timpuar asakit na. Anya? Ala, apayang ngay. Ay, nagiddan kayo mo na nagsakit. Wan nga rod, Mare. Ay, nagrigat gayam ti agsakit. Nangruna kat awan anak may amang tulong kada kami.
Hinabuso mi ti bagimi. Tadi mi inan-an na daan dagiti taraon nga impapaunag mi. Ah, Saan gayam anasaya at tikas niya nga inararamid mi. Ti amo mi, agin enjoy kami iti panagbiag mi. Ngam abuswon mi mat gayam ti bagbaki mi. Taawan sustansya dag iti ipapaunag mi. Puno nga adot kwarta mi. Ngam usaron mi mat para iti agas mi. Nay, agmulmula kamat manan bakit? Nagadula nga ron timulam anatingain. nayunak pa'y dagitoy lakay. Tadagitoy anatengken prutas, timang papapigsa kadata. Ha? May maya melaeng no nateng tisidaan ta. Nang runa ka lakay ken baketan. Jak kaya ti agsakit. Uwen Uray awan makukwarta ta. Basta adda natin nga ipaunag ta. Kung saan tang agsasakait mayatay. Wen nga rod lakay. Agkat pasensya kan no kanayon ka nga apaan ide. No awan maisangpet mo a karne. Ay, hehehe. Nasayaat man ta nakapanunot kan bakit. Ay, awan tanay. Kita amda kumari ta anili Agsakit dan nga agasawa. May ibus ka nun ti urnong da para iti agas da. Oray gayam awan makukwartata. Basta saan ta nga agsaksakitan niya. Katwan may de ore kwartam amin na kwarta. No adu mo ti sakit mo. Awan serbina. Naragragsak ti agbyag. No awan na sakit arikrik na amiti bagay mbakay. Wen lakay. Husto ka. Iso nga ita, maawatan kan. Kan di ka madanagan. Saan kan alapdan at tumulong iti padam a tao. Nga oray awan maisangpet mo amasida. Oray tadam dagiti mulak anateng asidaan ta. Uwan kas makita mayt. Napigsatalat ta nga oray kastuyan ti tawon ta. Kun saan ta nga agim imawt. Ta naragragsak mo't lang ti agbiag no makatulong kay ti padam a parswa. Tay ko na nga rudain. The more you give, the more you receive. No saan man na pinansyal ti maawat ta sukat ti may tulong ta, ti kinasalun at ta. Dakkulen day ta apagyamanan ta iti Diyos ana marswa, bakay. Ado tinaameris ko. Husto amin dagiti imbagbaga ti asawa kanya. Isama ni po din, no anya ti maidasar iti lamisaan, kontento akon. Ket masapul gayam, asuruan tayo ti makontento iti bendisyon, wenno grasya ang maawat tayo. Ket ita kaasi ti Apo, napigsa kami pay met iti asawak, ket nasalun at kami latta. Alakastan, tugayam mo, Celia. Ala gagayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan dito drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. Niya po Diyos timang tarabay. Kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam kapadasan ni Kabsat Erning saan napud na nagan ti may drama diti manang biyanang a drama diti YouTube channel Jenna Almoite Drama na imbag nga orasyo. Ngamsakbay ti amin makablawa mampay da Kasibu Girl dita Bua Kasibu Nueva Vizcaya Benji Lalwan kan Lalwan family dita Bulangaw Pangasinan. Kan naragsa ka pa nagdangdangag dita North Cotabato, Damama Mila Dispo, Dodong Armela, Jaris McRaven, Lovely Joy Javarata Jeng, Ken Papangko Juning from Mayan Javarata Dispo. Kastimanti ko na ni Kabsat Erning. Dear manang biyanang, imbakbakat kanin laklakay mi kanibakat ko tinagababang iti balay tawan bukod mi apagtaangan. Manipod nagdan na kami ti asawak, aging gana dan kami ti anak, kan aging gana ki asawan dagiti anak mi, agab-abang kami latta. Banag apaglidlidayan mi tadi kamot lamaadaanan iti bukod mi abalay. Rugyak man nga rod ti agsalaysay.
Erneng, agsingsingir jay landlady iti abang. Day tamot a landlady. Singir a singir. Kunamot lan itarayan mo ti abang diti balay na. Kat kasapulan na mo't siguro Taday to'y mula ti pangalalaan na iti pagbiag na. Uray ko ba no napintas ti balay na? Saan magta nagalas? Ay di ka man nagkasta-kasta. Pag nanaudam, uyawam. Imbes nga agyaman ka, taadda na laka apagabangan dito. Uray kastoy laang day to'y abalay, nalakamot ti abang. Natibkerkit di day to'y abalay. Tababasit pa ila dagiti anak ta ide, kat dito yun tinagabangan tayo. Ala, in kangarod alaanan ti belt bag ka, ta alam ijay ti bayad ti abang. Ay, kaano nga tamot amaadaan ta iti bukod ta abalay. Ay na, di mon arapaapon day tabakay, ta saan ta mo tabak nang. Manumot lat matmat gadan tay ti panaglaklako tangay. Umdas la amay gatang iti lamutin ta. Wan nga road. Ay, kastoy tanga talatan iti agnanayawn. Agab-abang tanga talatan aginggat ingana. Ay kitawan mabalinta awan mat kwartata. Sana balay, adan babalay dagiti duwang anak ta. Wan matkit di Uray awan balay ta. Basta adda balay dagiti anak ta. Ay ayabanda tamukit di nga agnaeden ije babalay da. Nga mabainak mo't kadagiti manugang ta. Jak mo't lakayat. Ta saan ta makagunay anaimbag no makikabkabalay ta. Limitadaw ti garaw no kasta. Iso nga no santan ti agabang. Uray ta kabalan tamot abayadan ti abang ta ditaw. Pare Erning, papanam. Ay, naggapo aki jay talipapa paray. Nay, sa bali man talugan mon pari patay. Agsusukat mo tilugan maun. Umay ka lumuganan, tay tulod ka rin siya palayaw. Alaman nga ron paray. Sa bali man mo tilugan maun. Na-upgrade mo't manay. Kagangay na paray. Talagang agsuswerte kay ti panaga-ahintay mitilutay. Ano man siguro tinilako mo na niya. Medyo pare. Ang mga ang laki di amom abayer. Iti house and lot. Talo ti palpalako na kanya house and lot. Ay, awan matamok abayar paray. Agbiro kay ti bayer, tanda porsyentom no kwa. Ay, nada mabiro kak aparay. Kumusta kayong dito nanang, tatang? Mayat lata anak kaw. Nakaumay ka mo, tanak ka. Ayan di asawam ngay, saan mo matakadwa? Nagdiretso iti trabaho na nanang. Agdardaras ngamin. Indagas nakla dito awan trabaho kita. Iso analagip kayo apasyaran. Adagayam insangput ko amasidaken groceries. Apag isaw, di kam nakapalingkay anak kaw. Daytan ti sidan tayo no madamdama. Kas kay lapimpiman dito Umay kay agnaed ngaminan ijay balay. Ay nasanay. Ta inayaw ta ayaban niyaw no kayat na. Tanusyak, manjak. Dituya kaon. Manjak mo't Dito'y kamin iti amayaw. Komportable kami mo dito Kan nairwam kami dito Tasipod kakaskasar mi iti amayaw. Dito yun tinagbalayan mi. Ngam kayat mi kumamot nga agnaed kayo iti napintas mo't basit apag naedan Di na kami pakadanagan dito anak kaw. Ayos kami laang iti inayo dito. Naragsak kami dito anak ko. Ay na, uray siyak manang nilda. Kanayon kumot nga ayabandanan ng kantatang iji balay. Taijayan ti pagnaadandang amdi damat kayat. Mabainda siguro kadagiti manugang da, Roda. Nga ta ngam kaasi nga rod dagiti dadakkel ta. Agab-abang dalat ta. Numabalin, jak kayat nga agnanayon ti panagab-abang da, takaasi da. Adda kumamot bukod da balay, uray basit na Nga rod
Aywan, kumustan kay apa-aplayan para abroad manang? Naipagnak amin ng apapeles ko. Urayik la ti awag ti agency kanya. Ne, manang numaka-abroad ka ala anak to Kaya't kumutag abroad. Wen, di ka madanagan natin ko. Sapay ko mga rod ta makapanakon. Naka-abroad ang tikabsat ko lakay. Agaplayak mo ten, takayat kumutimanggad ijabalasiw taaw. Saan na masapol bakit? Adamat trabaho. Saan tamat nga grigrigat? Magatang tamat latati kayat taakanan. Tinapatag saan tangag bisin. Basta. Kaya't ko ti makitinulong kan kalakay. Isa pang asim tapalubusan nak. Uray duwawan upat la atawan. Agawid ak tumot la ang apaman ang makaurnungak. Awan pailat anak ta, agabrod kan. Mangbukal tanto nagfurgud akon. Alan, palubusan na kung lakay. Nala, sikati makaamoro da. Basta agan anad ka akanayon iti pagilya na papanam, ha? Naimbag ka pa'y paray. Adan bukod mo abalay. Ay, inot anay patakder ko ti balay ko, pare. Nabayag mo't santo nalpas. Ada kumamot balay may. Makapaapal ka paray. Sikamot, kadno di abroad lagi jayan anak mo. Sikakit di ati makapaapal. Taad anak mo amang tulong ka na kayo. Ay na, saan kami amang namnama ka iti anak may? Ta adan bukod da pamilya. Mang tindalay ti saggabasit nga allowance mi Angam ti pamilya da, ti pangpangruna da. Narigat mo't puwersaan mi ida paray. Sa bagay mo't kadya. Isuro nakmamayt nga agahintay kasken ka paray. Iso nga rod ako nagsapol kay ti bayer, tay bagam kanyak. No makasapol ka, adamat porsyentom. Ti problema nga rod katawan mo't amo kabayar. Ada pa indwa a house and latalakok. Nalakon jay maysa. Ada pa indwa ngay palpalako na kanyak. Sige, ta tumulong ak nagbiro kiti bayar paray. Isupay ti porsyentok mo ta. Gumatang kay ti house and lot, Mari Esperanza. Anya, si Kaki Dimot. Pangala ako may tigatang ko. Awan to pa'y pagload ko. Day tantulak house in latan. Ay ka, silent millionaire kan samad ka daw. Palso day tadamag. Luadam mo mabayar, ibagam kanyak, Maray. Apay, kasano nga agla ko ka iti house in lot, katawa balay mo nga ilakaw mo. Agab-abang kayo laang mag. Aday palpala ako na kanyak. No, adam mo mabayar, ibagam kanya kalya. Adamad porsintaw. Mala, ibagak tulatan no adamaw. Ahente ka magaya mo, parirneng. Makiaahinti aklaeng, Maray. Sige, labasan kan. Tadapay papanak. Papanam ngay. Inak agbiraw kiti bayar. Papanam erneng, nakasukat ka mag. Mapan kamay kan ni pari-patay, itayan tilako na house and lot. Mapan bikitain, kan picturean may. Tapno adamat may pakitak, kasjay nga agdamag. Kahit di na kun umay tulungan ije palingking aglakaw. Sika pa'y laeng taglakaw, tanay, bisi akpay. Ipamaysak man tagbiro kiti bayar, bareng bumaknangak may. Narigat sa amot ti kasta trabaho. Narigat ti agbirok iti bayar. Nalaka, no ipamaysam. Agbiro kakit dimot abakay. Agdamag-damag ka kadagiti amaw. Wan ano adda? Dahito gayam ti maysa.
Apay ngayon, alaklaka na ito ahawsan lat. Kat daktakil mat ngam di imun akinita taparay. Bas-basit dahi dyan ngam nangingina. Wan ta napintas ti lokasyon na. Saan amalay layos? No kasta, malaylayos na ito abalay. Wan, ngam tagtagare. Di mo ibagbagay ti buyer amalay layos na ito'y. Ah, So analaka na ito'y tawan mayat na manggatang. Nalaing mat ngamin dagiti buyer no kwa. Agda magda kanagiti tao wano karuba tila ko abalay. Damaganda no malaylayos wano saan. ay, sayang na ito'y malaylayos gayam. Way, kas makita may awan babalay dito'y manmano. Tawan mayat ngagbalay dito'y pare. Nailawaan sala na patakder na ito'y. Ta di na mo amalay layos dito'y. Sayang nga rod Ang mag-asam man, nalaka ti presyo na. Wen tay barbargindan. Nabayagan nalako na ito'y. Awan manggat gatang pare. Na ito'y lang ti pimaot na ipalpalako na kanyak. Kaya, Dagitila sana makamo amalay layos nito iti makagatang. Basta awan mang ibagbaga. ewan Ang amnungay agdamag da ka iti karuba ditaw. Ket awan mabalin ano agdamagda. Talaga kasta. Kasi mat nga raw ti makagatang no bilang laeng. Ay ket problema na matdaytan Di napatag. Ada porsyento ta pare. Ay, sa bagay mat ka di aparay. Anyat plano manang, agrenew ka kadi pa iti kontratam diti abroad? Wen Roda, oray may sapay a kontrata. Sa akto agawi dun. Ay, oray siyak nga rod. Kastamot ti planok manang. Pagururnungan. Wen nga Rod. Kurang pa iti urnong ta sorpresa ta para kadagiti dadakkel ta, Roda. Ay, wen nga rod Karaman da nanang kentatang idirason no ape ang nagabrodak. Uray siyang ading. Iso ang nagpursigiak ang nagabrod. Takababain mo't iti asawak. No dumawdawa takkan kwa na iti para kadananang kentatang. Wen may mayat mo't laeng no bukod ta apagbannugan ti itulong ta kadagiti dadakkel ta. Basta agtinulong ta. Pag nayunan tanto ti daduma nga urnong ta. Tapno maipaay ta ti sorpresa ta kadagiti dadakkel ta. Wen manang. Hello, Nilda. Kumusta kayo? Naimbag man, ta nakaawag ka anak kao. Nasaya at matlata atatang. Di kampay makaawid. Mama minsan to ti panagawid mi. Inton ag for good kaming kiniroda. Ay, katuan anak kao. Aywan, di mo't ada kumpare yung ahente iti house and lot. Nasa ungamin ni nanang idikat. Awan, ni kumparik apatay. Hapay ay anak kao. Ay, kwa. Ada ngamin agpapabirok agayom ko iti house and lot. Amangan no adala ko tay kumpare yung. Ay, ada. Ibagaktukan ko na. Ala nga Rod, napipya siguro no jay kumpare yung, tasig sigurado. Tay kano nalakalaang tay kabailan ti budget ti gayom ko. Wait, saan unay anangin na ko ti kumparik? Basta kitain nyo tay mayat atatang, takababain mo't ijay gayom ko ngagpapabirok. Wait, sige, ta kasaritak to di kumparik anak kao. Ay, sayang. Lalako mo tay may sa house and lot, pare. Aya, anyat na bating ay paray. Jay malaylayos, pare. Aya, Isun aday jay ti ilakol ta. Basta di tay bagbaga amalaylayos. ay sa bagay. Gayem mo't lat ti anak ko jay gumatang. Awan mo't ditaw. Saan datamat ngam amaw? Kan damat di abroad.
Di naman makita no bilang laang. Uy, isa di mo ibagbaga pare, tapno makakwarta ta. Ay na, ay, sapay ko mga raw ta, makalako ta. Asigay, taurayak man ang tiyawag jay anak kaw. Ibagak nga dapay may sa house and lot. Agbiro kayo iti sa bali saan ajay malaylayos, takababain mo't ijay gayim ti anak ta. Ay, nasaan ay, narigat yung sapol iti may lakaw. Ilakaw mi pa hindi nabatay, tayo supay ti mapursinto may. Apay, di ka makonsensya. Gayim pa'y mo't ngarod ti anak ta jay bayer. Narigat ti mailawan. Kasla pa nagsaur mo't laang ti kasta. Tadiyo ibaga ti agpaisaw. Kasano nga ron na makalako ka no ibagam amalaylayaws. Iso nga rod, ajay kumparim tinagdamaganda, tadda pa nagtalagda. Agtala ka man. Imbes na makalako kamay, kontrabida kamay. Saan mo ta basta malayos dahil no awan to daw? Sa laag layos mo no panagtuto daw. Uray pa'y, anyalat ko na undan ngay, numailaw anda. Isa pula nyo laangan iti sabali agatangan da. Ay na, kaanon to pa'y ngay. Narigat tiyag sapol ko naklangarudan. Najaya, tila ko may. O anya, nakasarita mo nila kay mo, Roda. Imbagam tinagsaritaan ta. Wen manang. Kat, imanugot. Wen manang. Iso ka nun ti makaam mo iti amin. Sige nga, Rod. Basta bilin ng mga awan pangibagbagaan na. Pagparangin tayo lat na agayim ko ti gumatang iti house and lot. Tapno masorpresa dananang kantatang. Wen nga ron. Imbagak day taken ko na manang. Naimbagkin nila kay mo ta saan unay abisi. Ningamin lakay ko, super busy iti trabaho na. Taamumit nga iso ti manager iti kumpanya nga ayan na. Wen manang. Maawatan matkid din nila kay ko dayta. Ay na, kamaudyanan na. Maipaayan tamot laangan iti bukod abalay dagiti dadakkel ka. Wen nga ron. Ay na, matungpalan tinabayagan ngay nararapaap ta manang. Wen ading, sigurado ang maragsakan danaan ang kantatang iti daytoy. Siyak ti binilin ni ipag amang kita iti balay kan lo ti alako yu tatang. Adayo kano ngamin dito iti lugar ti gayam ni ipag nilda abayar. Isa siyak ti binilin da amang kita kan mangbayad iti balay kan lote. Apay masapula kita Wana, ta binilin dakket nga rod tatang. Saan na masapol? Ipakita mlatan ti ladawan. Ada kanyak ti ladawan. May mayat no makita kiti personal tatang. Anya? Sige. Mapantay nga rod. Ta awagak ni kumparay. Adda nagdamagak akaruba ti lako abalay kan lotay tatang. Malaylayos mo't gayam ditoy. Kanayon da kanong ag-evacuate tunggal ag bagyo. Patpatsem na kita. Kung kunadalaan, tadi da kayat nga da karuba da. Saan la may sa tinang ibaga tatang? Taluda akaruba. Basta di mo ibagbaga, tapno makalako tayo baraw. Ay saan Kababain ijigayim ni ipag nilda tatang. Masapol nga agbalin tayo nga honest. Ta narigat no may lawan. Kaasi mo. Agsapol tayo langan iti sabalay. Alya! Kontrabida may dadya manugang mau. Law-lawan kaun ang nangikuyog kan kuha na itayan tila ko abalay. Imbaga nakit din kaninil da malaylayos na jay. Imbabawi da lakit nga roday. Husto laang ti inarami jay manugang ta. Maditimang lukluko iti pada at tao lakay. Masurunak. Imbis na makakwarta da tao, awanay. Sayang. Hindi ka man agbalin ang managing bubukod lakay. Saan anasaya at tikasta? Di ka agsasaor. Para laang itibukod mo nga interes. Agbayad tamanen iti abang talakay, panagbabayad manen. Ay, abang manain. Apay, di na tamad paw-paw ita na nagitanak ta.
Manuabulan ag. Adda siguro nang usaranda iti kwartada ah. Saan abale, taumadanin ti awid da. Agfurgud da kanon. Nasaya na no agfurgudan. Paypay lang amin nga agabrod na kat adamat trabaho na iti asawa na. Kaya't damot siguro ti makatulong ka dagiti manugang taa. Agrubwat ka lakay. Taintay sabten daroda ken nilda iti airport. Dagasen data kano di manugang ta. Ha? Ay, sumampat dan. Wen, alan darasem. Ing agdigusen ta sumarunuak. Ay, hey, sumangpitan na kita anak ta. Hey, alang araw, mabit lang bakay. Nay, anya lugar to ayan tayo. Apaya si Mardeng tayo dito ay. Adda ka di balay ti amamuyo apagdagasan tayo, anak ko. Ala, dumsaag kayon. Taintay pa'y makipangan dita abalay. Akim balay dito ay ah. Balay ti gayem mi tatang. Alang araw tanay, mariknak mo ten tibisin ka. Ala, dumsaag kay nga rudan ah. Makipangan tayo pa'y sa tayo to agawin. Uray ta si Degan ti lugar tayo dito eh. O, adto iti tulbak nanang, tatang. Da kayon ti manglukat iti ridaw. Ah. Day, apay ada kami ngay. Apay, awan tao di taunag aya. Alan, tulbukan yun ti balay yun, nanang. Tatang. Ha? Ha? Balay mi nga, bagbagayo mag. Di kayo man mangrabak. Wen tatang, balayo kininanang daytoy. Katamtaman lang ti kadakkel na. Ngam cute. Kan, bukod yun abalay daytoy. Saan kayon nga agabang? Ha? Ha? Ay na, agpaisaw. Ay na, asino nga'y tinanggatang. Da kami kanimanang nilda, nanang. Dahito ti may sa arason no ape ang nag-abroad kami. Sorpresa mi dahito'y kada kayo. Ay, anak mi aya. Ay, agyaman kami unay kada kayaw. Nagpulos ni namnama na itaw. Ay na, agyaman kami unay, Apo Diyos. Thank you, iti daytoy aparabor mo kada kami, Apo. Maala, lukatan yun tapno makita yung iti unag. Ay na, kasladyak pa'y lapatsin bakit? Andan balay ta, nagpintas pa ay. Uray siyak nga rudla kay. Kasla marigata nakpay kat amakaturog. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko. Nagsaya at pa nagpuspuso na kita anak ta bakit? Nagsasaya at dang anak. Wan nga road. Ay, naimbaglakit din ta saan ajay malaylayos abalay tinagatang da. Ha? Kun kunada lagayam agayam dati bayer. Ngam isuda mo gayam nga agkabsat. Well nga raw. Ay na. Naimbag-lakit din ta saan da nagatang na jabalay. Wan sapay ipapilit mo idi agatangan da. Makiapa ka pa'y idin. Datakuman ti malayos no kaskasano. Wan nga raw Naimbag-lakit din ta nalaing jay manugang ta ng kilates iti da jabalay. Wan iso nga agyaman ta ijay manugang talakay. Why? Kit madigaya matalaga tagkuskusay. Dandanita na ilaw anayin bakit. Nalaos ti kinaragsak mi ti asawak ta natungpal tinabayagan at tinartari gagayan mi. Di mi pulos ni namnama ti kasjay ngay narami dagiti anak mi. Isa pagyamyamanan mi launay iti Diyos, tanadan kami tinasaya at nga anak. Alakastan, tugayem mo, Erning. Ala gagayam ditan tinagpatingkaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.